Olang'orani lang lempris TV sopo enkaji yiok nairowua atua aisilig ajo itii enenare katukul. Ore taata nayieu nikipuo aimaki enkishui osikiria. Mayiolo ajo kanyio esiai osikiria tenkop arashu temurua nitii iyie. Ore apa tormaasai neesishore irmaasai aanap ilolan, nenapi nkariak ometabaiki ninye iltung'anak kituak, enapi apa ata nkera toosirkon. Kake ore taata ena rishata natiiki netaa enkishui enkae. Mayiolo ajo eton ebaa sirkon temurua nitii iyie. Naa kebaa eyiang'are oosirkon tina murua. Naa maa tenetasapuka eyiang'are oosirkon. Kaji eyai nkiri oosirkon tenebo olonito lelelo sirkon. Kaji oshi eyai. Mayiolo tenaa ore enkitambi niata iyie naa tenkaraki nkiri oosirkon. Mayiolo tenaa keyieng'i sirkon nemiri toontaonini enkop inyi. Kebaa eyiang'are oosirkon tina murua nitii naa kebaa enkinyang'unoto oonkiri oosirkon te taon enkop inyi. Mairiamari nabo nabo. Alo aitayiolo enajo ilomon lenjurrore emisa ang Empiris TV tialo ilomon lenjurrore enkishui osikiria. Milamari, mairiamari tenebo. Ekaji enkarna ai olaisirri oisiriri. Ore osikiria naa torrono doi apa teneyieng'i osikiria. Amu ore peeji pae naa king'oruni iltung'anak ooyiata aaya neng'arakini nkujit torrekie lenye amu kimaanisha ajo kitung'ani oshi osikiria. Toningo ajo ore osikiria apa naa ninye apa otanapa oltung'ani oji Yeso. Neeku ore isirkon entayiolo amu kitung'ani. Keyau olchafu neing'oki doi ore lelo tung'anak meeta iltung'anak oosinyakino ina siai. Ewa yiok erishata naado kiasita enjurrore eyiang'are oosirkon isulaki temurua ebunge oloontoluo lolkejuado. Ore ntarikini 29 ele apa liare olari loonkalifuni are otikitam oong'wan nikinotito sirkon oogirai aapuku saa 9 enkewarie te pipeline narishita kaonti Kiambu tenebo kaonti Olkejuado. Ore hoo duo nitu ewaliki lelo tung'anak ilasirak loolomon inkikilikuanat pookin anaa enanare, kake kitaasishore irpilisi nitayu ninche impala naitodolu nchere ore lelo sirkon nitung'uari osokoni kitok le Garissa enkolong e Jumatano natulusoyie. Usiku wa jana tumeweza tena kupoteza puda 6. Zote kwa jumla ni puda 10 kwa mwezi mmoja. Ekelimu sii nena pala nchere ore lelo sirkon nebaya 30 tesiana kake kinkena nabo nikitum ajo era 13, embaye naisho yiok matejo nchere ore ina biashara nemenesipata katukul. Eibalie sii lelo girrimani nchere ore lelo sirkon nereuta ninche ewuaso oonkidong'i kake keng'ae akiki ina peelo aitaasa sirkon oolus 30 tesiana terishata nabo. Aikumok inkikilikuanat naatурua katukul lelo tung'anak oreuta lelo sirkon. Niking'uiki iyie olaing'orani lang lempiris TV tigira mberber ajo kaji eyieng'itai sirkon peyai nena kiri tenebo olonito. Members of public watupatie report ikiwa wanaona wako suspicious na ile watu wanaimba punda watupatie report. Ekeibala ajo ore nkiri osirkon nenyaitai toontaonini kumok ele osho le Kenya kake ama olchoni losikiria kaji eyaitai. Ekeibalie enkaseti oontarikini 25 olapa liare olari loonkalifuni are otikitam oong'wan nchere ore tenkirukoto olchinese naa keesishoreki olchoni losikiria aitobirr olchani oje oosishore ninche ilchinese tenkirukoto enye. Ekeibala naa ajo ore ele shoni losikiria neitai nkwapi eboo tesajata sapuk katukul. Ilopiro sasin Tempiris TV